Dobro večer, gospodo. 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 Dobro večer. Sad je gotov kadar, samo ono govorenje. Izgleda čisto. Aaaa! Šta sam ću reći? Bok nama! Odluč na 3, jebo. Pa ne odmah. Nije. Kaj je to bilo? Ja nešto. Eto. Ali šefe, čekaj. Mogu? Ali šefe, kaže se Kako? Amerika. Pa ne! Oprosti, sused, nije bilo namjerno. Mislim sam na flashbang, a ne na glupi kamen. Valjda. I ovaj put prema nutra. A stvarno mi meni to nije jasno. Dajmo da... Ne, jebo ti počet. Snimam? Au kurac. Sredi bravu. Šef, bare sada vidite da je Cream Team. Snimamo. Čuni. Pa ovo kurac. Nova Barbie na kiosku. Ti pas mater. Trebate ući i neutral. A daj fuck off se, to bi mi op... tu su neke mičati počelo. Si prestao snimati? Ne, trebamo još jedan put. Pa da li je uopće ko ostao? Ne ostao. Pa daj šuti. Pa ne mreš. Pa kaj Mimi? Pa treba prvo malo biti da čita novine, ne odmah da ih spusti. Isko se mi plašao. Što smo sve snimali za sad? Dobili smo nalog od predsjednika, trebamo najbolju dostupnu ekipu odmah. Ne, daj! Cream Team. Pa, očito jesam. Svaka čast. Prestani. Dobro večer, gospodo. Tanje. Ne bi trebali. Moram zabaviti. Nije si valjda počeo. A reći 3, 2...
zaklon. A gdje? Pucaš po njemu. Kome? Pa to je onaj poznat... Snima se.